Good morning, everyone. Just want to welcome everyone here in the sanctuary and everyone joining us online as we enter into worship. Let's open our hearts and prepare to praise the Lord and receive what He has for us today. Psalms 100 verse 2 says, "Worship the Lord with gladness, come before Him with joyful songs." Heavenly is the look on your face. Holy, the place where you are away. And are the plans He had in store, 'cause I want to be known in your sanctuary. You're radiant in the doors through all generations. And your kingdom's glorious throne is everlasting. Draw me nearer, my
na o fia ina wala tau whai mai a te au. Tātou te o i le whale o le li. Jerusalem mai, e te tuo mātou wai o whaitatoa. Poto lo nuku malau e kalesia mai mātou uma. I lo whale tā puai. O le no whanga o kopano mo la o fio ma lo finangalo. Ua mātou la mona foi o petele nei. O le fio anga o la o fio. Le mawhai el tangata o na watu se tāpo inga pe ale tō mai lau pule. O le melea mātou te whatangisi ai le whatasi mai o loa nganga pa ia i sami ngā hawhaia nei. Mātou te watu ai le tāpo inga te tau mono mea i lau fio. Holy, holy, holy. Hallowed are these holy grounds for the blood of those that have gone before it, the labor of those that built it, and for our presence here amongst your presence. Would you help us worship this morning
Jesus' name we ask. Amen. Alala ilalo whakaputoma. O la tātou pese being at te ina tātou elefu pese. Great is thy faithfulness.
Untitled Chapter. Let us pray. We come from different parts of the cities, different walks in our faith, impacted by certain occurrences throughout the week. But we come here knowing that you are here, you're meeting us as we are. And as we offer you our quiet prayers and our corporate prayers, we ask that you open yourselves up to us as we open ourselves up to you. That you come to us as we come to you in a way that makes sense for our lives this week. We thank you, Father, for these hallowed places, these set-aside structures in our community that allows us to come silently, pray to you, ask for forgiveness, and request your power to be with us. Talabu puyo lo malupa ia ile nei tai ao. Ufale lo nu. Lau e kalesia mai mato uma fatuatua ile lalulangi awa. O mato lamona o peteli inei. Ua kopano ele toto ilato na momo atu. Ia i mato na lato fato aina le nei ele ele. Le toto i lato na maua mai iai le fawina o le nei maru maru. O lo ua whapa iaina fo'i na ua o mailo nuu malau e kalesia i le menei. Matu i ai lo swafa. Le tuspa ia. Le atola au lo mātou whatutuanga. O le mea le nā ua taupa i ai i nei. O le mātou tatalo lele i e. O mea wa mātou fusi-fusia i le lalorangi nei. Ia whapeina foi o na fusi-fusi i le langi. Le ngata foi lea mea wa mātou tā lā i le lalorangi nei. Ia whapena foi o na mātalatala i le langi. Le mai o lo nuu malau e kalesia i le ni tai ao. Whasifo atu ia te oe. Se o mātou sa ili ia te oe po le alo finangalu. Wa o le vaiaso o mawhae sa whiangai i mātou ma whiau ma ngā luema. Ta ape le tangata i anga whiau whaitei tōtasi ma whiau whaitele. Sa lea o noa foi o na mawhutaina i mātou e atua o le ala. E le ngata o mea o mātou waai i ai ma whaata o eina. Ai whape foi manatu, manu lauti, tō whamanino, na whawina ai la mātou tāpu inga i le lava yaso o mawai. O la mātou tatalo leli i e, se e talia mai la mātou tāpu inga i ate oe. A mātou mawhau le lava yaso o tuana i atu. Ma whai lava na whano le tangata. Ma o whano fo i lava o mātou wa nganga ma mawhau whaunga. Ina wa mātou tāpua i atua ese. I atua e le maua ai le olo. I atua o le taimi nei e le mō atari. O le mai o lo nuu malau e kalesia i le nei tai ao i lo whale tāpua. Se i o mātou pai atu i le tūpao lo rai. Ia tāina ai o mātou se sema e leo ia sina ai o mātou whapeo le kiona. Ma ia mauai alo no o lau e kalesia mai mātou uma tāpuai. Le malosi, le whatufunganga, le anganga mātou te watua i le lalulangi le lewa yaso. Ma mori mau i lo walofa ma lo wanga le lei. Mātou mawhau i le tōtele o la mātou community a mata mai lava i e talavou. Se i o lava i ta māma tina mātutua o la mātou nuku. Wo o i le tauloto inga o le soifua. Ona mātou manatu lewa whiona mātou tala noa i ta maiti. Tala noa manino i tupulanga talavou.
ai le a whaina ai fo'i o mātou tamā matina mātutua. Ua loa i le whatuatuanga. Ua tele lo lātou o tamai. Ua whatufungaina fo'i lātou i whatufunganga whāna whatuatua. Whawhewheo na mātou whai o le nei ngā ruenga. Pe a whai mātou te whalangolango i lo mātou lava tamai ma lo mātou whatufunganga. Pumoni le li ie le mawhai e le tangata. O na whai o le nā ngā ruenga o le tala noa i le tupulanga ma le tupulanga. Ina ia maua i lātou le atoanga o la ufio. A le mātou titalo i e whaonga ina whalako putonga o mātou whatutuina i le lalolangi e pei o le nei o lotu. Ina ia utu waa mai iai lo nuku malau e kālesia. Ia mātou lotu mai iai lewa yaso ma lewa yaso. Se i o mātou sa ili po le alo fina ngalo mo i mātou. O le mātou titalo ia tupu pēla ngā ruenga i nei. Ia maua pēle mālosi ala o whai ngā ruenga. Mātou titapena i nā ai le nei whatamanu. Le nei whalesā. E utu vai mai iai la whanau. Ua mātou titalo le li e na i e whamaina le soifua ma le ola o ona nei. O foina atu lo lātou soifua ma le ola i le tautuina o le nei o lotu. Na i e whalauteleina i pēlo fina ngalo i o mātou tangata. Ua mātou titalo le li e i so se mea o lo mawhatia ai o mātou tangata. Whawhita aoli tutupu whawhosei. O le mātou titalo i o atu iai lo mana whamalo lo. I e whaongaina fo'i ngā ruenga whatauwaa le nei au lotu ma le kālesia. E mori atu ai le nei mauti noa. E te letu la fo'ina le tangata na e whaia. I e lo whamanuianga i ai mātou o lo tapuai i nei. A mātou tau mawhaipe sa idi la o fio ma lo fina ngalo. Tama oe te tu mamao mai mātou. We thank you for this opportunity to touch your garment so we can receive your blessings, so we can receive your peace. We thank you for the opportunity to read from our canon, the stories of our faith. And we thank you for this ability to juxtapose stories of old into our daily lives as we live out your will this week. We ask your blessings on our leaders, our elders, and the systems that brought us together this morning. Wa mātou manatua ia mātou atunu o Samoa i le nei tai ao. A mātou whanomolongo atu fo'i whawhitaoni o whengai mataitai o le mālo. E le taumate fo'i o whengai fo'i mataitai o lau e kālesia. O na langona i lava le iai mātou o le lofa, ma le lofa muti vale. O la mātou titaro le li i au ngā mātou whaitau ngā tusi. E whatufunga i nai mātou te mori mau ai i le nei upumoni. O malo uma o le lalolangi e te whea. A malo la ofi, malo le atua, malo whaalelangi. E tumau pēr e whapapau rapa. O le mele a iai ase li nifa o mātou tangata ma mātou whainga malo. A iai fo ise li nifa o mātou e kālesia tau atia e ma o lotu whau. Ia mātou li nifa atu lava e le fina ngalo o la ofio. Tumawina ai o mātou tangata whapavau. E maua e fo i le file mu i ai mātou o mātou i nei. O le mātou titalo le nā whaitele le li ie. A tofu i mātou ma manatu. Onga tatalo i matau utu ngā. Lo no nofo ai i mātou e le ngata i le nei o lotu a whapefoi i lātou o mātou lo lotu whatasi i la le ngana. La mātou titalo le li i tali mai. A mai whaaliali se tali mai le sosia ma tamau aingo la o fio.
ne e file mua I mātou. Na mātou o atu e le lalolangi le nei vai aso. Ma whaasoa atu le nā file mu manuia o la ufia o ia I mātou. Lolo vaswafa Yesu Keriso o mātou li I mal whaola o mātou ole ma te talo atu mai. Amen.
Whatasi e mo mātou loto te totasi nuti momoia. Mātou tutuina atu wai nei foai, nei tauranga. O tupe o mātou maua o ngā ruenga o astaitasi. Ta māse ke ta lia mai. Ma i e whaongaina e whaotereina e rofina ngaru e nei. We give you a token of our appreciation of your grace and your generosity extended to us from the very beginning of time. God, would you receive it, and would you enlarge it for your will here at 2nd Samoan. In Jesus' name we pray. Amen. O le whaitauina o le awhionga pa ia le tua, ua maua mai lea I le kenese, ma tā upu e whās puruma le lima, whai upu mua pue o le puruma le lima. Our reading this morning is taken from the UCC lectionary, Genesis chapter 45, verses 1 to 15. We will be reading responsively in Samoan. Na le mawhaia I lea I o sefa ona o ono I luma o rato uma na tutu mai I ona luma. Ona alanga I lea o ia o ese tangata uma ia te ao. Ele I tū mai fui se tasi ia I o sefa I na ua whaali o ia I ona uso. Ua whai atu I o sefa I o na uso, o au o I o sefa, o ola mai pea ea lo tama. Ona le mawhaia I lea o na uso o na tali mai I a te ia, o wā o matua atu vale I o na luma. E whai ma mea leanga I o oto manatuina o oto whaatau mai I a te au ni mea nei. A wana a wina mai au e lea tua e mua I a te oto e whai ma whaola. Na auina mai fo'i au e lea tua e mua I a te oto e whaasauina oto I le lalolangi. E whaola fo'i I a te oto I le whaola tangatele. Ia oto wale o nae o ae no tama, ma oto whaiatu I a te ia. O whapea maila wata lio Iosefa, ua whaiau e lea tua ma lio ai kupito uma, ia e sau I a te au, aua e te tuai mai. E te tono fore luo o sena, e te lata mai I a te au, o oe, ma au whanau, whanau au whanau, ma au mamoe, ma au omi, ma au reuma. O te tausi fo'i a te oi lea mea, a wae toi 5 tausanga o leonge, ina ne I whaamatiwa ina ai oe malou a inga ma mea uma wai a te oi. Ia o tau ta o atu fo'i no tamā o mamalu uma I ai kupito, ma mea uma o tau wā ai I ai. Ia o tau whata lise fo'i ana au mai o lo tamai I nei. Ona fusia I lea o ia a mea ina no fusu, ma tāne no na ua, o tāne fo'i lea ina no na ua.
whai upe 15. O tau te aso ni fōi maona usa uma. Matangi a se tātou. Mulimuli ane o na whitau tātai lea o na uso maia. Si tātou whaitau I whenai mawhou, tusia mātaio, mata opo skul marima, whai upe 2 tasi o 2 vani. Tātou whaitau whila wha. Wa mali ese Yesu I lea mea, o na o atu ai lea o ia le lau ele o tura masai tonu. O le whawhine o na nana o sau mai lea la mai tu. O ana mai a se o whape mai. Nere I le ano tāmisa, I e o whamai a sau. O le ana lava o tāwhine se te moni o ia. Ua le ai se upuna ia tali atuai ia te ia. O na o mai ai lea o na soo wa ai oi mai ia te ia o whapea mai. Ia e tui na atu ia te ia e anu. A wā o muli mai o ia, ma alanga mai ia te tātou. O te atu Yesu, o whapea atu, e le kawina mai a winisi, ai taulao a moe ai o sarai o le oto. O na sawa I lea o ia, wa ifo ia te ia o whapea mai. Lea li ia e whesoso ani mai ia te ao. Tari atu e leo Yesu, o whapea atu, e le te tau na awe lea ai e whanau o la whamini. O na whai mai ai lea o ia, lea li e moni a oe. A wā ua ai fo e uli o mamoi mea o pā ui lau a o la tū tāula. Tari atu e leo Yesu, o whapea atu ia te ina, o whanai. Te leo whatutua, e pēro o nāu, ia whapea o na whaia atoe. O na mālo o e leo na tatatene e la mai tuasu. Ia whaamanu ia mai lea tua e whaitau ina o tātou i tūsi pa ia. Whaalo rongo I tupu ana whiana pa ia. Pe whaitau ina fo I mo I tātou. Ia utu ai le mana ia tua ia tātou. E tu maua te pēia te ero na lawa ni pi inga, nei se ia o le whaawau lawa. Amen. O lavana whatalo whātu tātou I kalesia. E o le kalesia I le whionga te whono ma lau lau. E whakifoi lau whai ngā muenga I sunga I awa, whitua. Whionga I te akono. Whatalo whātu koe I tupulanga o tamateni. Ia me se lātou o tāpua I me pēr whatasi mai tātou I tuo le te wata, let's say. Ono mafuanga o sina fie le tua I te tau. Ni awa noe whaftai atua I le sunga I le wao. Sunga I atau I le lei. Tau tolo e tusai fuhi ma le whafuina o le tātou pule lai wa yaso o mawai. So se ina ono le whamu moyo a inga, le whenga iai, State of Washington, le whaftai te pena. Whaftai ruta mai tai o Carissa, ma le IT Department. Te pena ina le malae, ma le malu tino matangi o le tua. Whai ona mātou tāpua I mai whatasi ma o tō I le ala, I le yaso o mawai. E upu whalai au le o le yaso o mawai. Wa o mai le apostolo I o tō whesuia I a o tō a venga I ave. Ma I whapenao na o tō whaia o le tūla whono o ke riso. I wai le ia seisi tū whamauma. Mana mia I tātou uma le whasosoani I lea teimi ma lea teimi. I whaftaifo I tātou nuu whamalo si mai. Le ngata I lava yaso o mawai I a whapefoi. Le neva yaso.
le tala ia Iosefa lea na whaitau e le ti akono. Wana o se vaenga I titi lava o le soifua ato Iosefa. E mawhai o na whaima o onga mo I tato uma. Nai whaiupuia na whaitau e le ti akono o le te mine leo o whaali e Iosefa lona tangata. Iona uso ia sa angaleanga ia te ia o talavou. A tātou wa ai le data point le nā e mawhio na misi I tātou lona o langa mai lava I le amatanga. Mau te manatu o le wala aure nā mo I tātou se o tātou wa ai I lona o langa mai lava I le amatanga. Ina o le I mawhawhawina ia e ia lava. A o le tatalo alona tina o la sela ina ua pā. A amata I nao na whawhau sa tātou I loa o le tamalea, o na mawhailea, o na ato o toa, o na soifua. E mawhai no fie fui o na mea I tutonu o le tātou soifua ma leola. If you just read that one section about the life of Joseph, you might not appreciate the totality of his entire life. And part of the skilling for us today is to be able to do that. To go to the very beginning of the story, even before he was a thought, in his mother's womb, Rachel, who was barren. And if we start there, we will discover this truth, that God has always been with Joseph from the very, very beginning. E pei o le whatufunganga le nā a tātou wa aila I le tala o le soifua Iosefa. O na tātou I lo ai lea o le tangata e whapele ina e lo tamā. O le tangata o le tatalo alona tina ina ia maua sana tama lea na whana wai Iosefa. A tātou o atu fo I tua o la sela le tina o Iosefa, o le pele Jakopo, le o suafane I Israelu. Sa polonga Israelu I tausanga e se furu ma le wha. Ina ia maua mai lama le tina o le tama lea. Ia asau le tina e pā. O na avero leo lana talo sanga I le tua se le ia maua asa tama whaftai. Le la whana ue tama leo Iosefa. Ia na whapele lava e lon tamā. O ile tasi aso ave I ele ofu tātapu vai te leo na lanu. Le ngata I le nā ai le anu e whaise te awa le ainga ai e whaimo ia I tala ma miti ma whangomo. Nana I wana whaela na miti. Au saito. La masina ma fetu es futasi o ifo I ate ia malana au saito. So fa penale fo wina o le soifua ma le ola o Iosefa. A ngata I lata to I na fa pela ia o le tama e spoil e ona matua. If we look at that part of his life, we will just discount him as another privileged Jewish kid that grew up with a silver spoon in his mouth. But then he started to begin to live his life, and he shared his dreams with his brothers. And this is something that is very real. If you're insulated from the world as Joseph was, you will not be able to discern evil. You will not be able to discern resentment in the world when good things happen to you. See, if you have good news, there are certain people that you should not share it with because of jealousy, resentment, retaliatory. And that's what happened to Joseph. He shared good news.
He shared his vision and dreams, and lo and behold, his brothers were not able to receive it. Tato wilole tala ua vaaya tu ua sau Iosefa ona whapea leo tama se io tato ua mai ai e wha uma le li whaimiti lea. Tupu le lotoa i o lato loto o wa leisi leo winga o tangata o le larolangi. E le mawhai i lato o na tau fiofi i whamanuianga o mawenisi. Ia na whai leo lato tonu o maise o tato fisioti i a te ia. E atu leo pena oa. Tongi le lua. O tongi le lua a mai tangata mitiana o na whai atu leo lo lato usumatuo i uta tato whate watu. Tangata ia e whai mapolonga. Mau mai sa tato whasilinga. Whau mi umilo tala ono le nei le manatu mua mua. E lei tu lafo ina e le tua Iosefa. God was with Joseph, and that's the first idea. Le nei mautinoa e te tau na mautinoa o mai tangata. O lo whengai ma whawhita auli. Tangata lo ino sia o lato o ainga uso matua whawhine. Tangata o lo tua ia se seina. Tangata o lo polonga i lalo o tula fono le malo. E te taua na whatufungaina i lato, i le whatufunganga le nei ua tātou i loa. Ina ua tātou tilo tilo i le atoanga o le soifua i Iosefa. O le ale nā, e le tulafo ina i le tua le tangata. O alawa me ma mafa o lo whengai ma oe i ate oe lava le nei mautinoa. Pe o na tātou oto mai le soifua ma le tala i a Iosefa. E le tulafo ina oe le tua. We said goodbye to Waifo, a young lady in our community here. Looking at the trajectory of her life, as only those close to her know, we can say this with confidence, that God was always with her. What she went through, the trials, the tribulations, the things that happen in her family, if you know her as well as she knows herself, even you will acknowledge this fact, that God was with Fo her entire life. God has never forsaken her. During her ups and downs, when she was lost in her thoughts, when she was pursuing excellence in her role as a community member, God was always with her. That's the pearl, that's the first idea that we're able to glean from Joseph's life, that God was always with him before he was born until he passed away. And the same can be said about our young people. And by extension, you who are listening to me now should also come to this truth, this realization, that God will not forsake you as well. God will always be with you in times of trouble, times when things are not going well. God may be silent, and you may find solace in other gods. But the true God, the God that created everything, will not leave you asunder. Ia, le titi a Iosefa e le uiloa le ia, winga o tama, e lotoa o tangata. Ia, me nana tupu ia te ia. Whatau i tangata mitiana ua ave whai mapolonga i e kupito o na whatau nei tangata e koe a Potifara. Whai mapolonga. Masalo o fito o tau sango Iosefa, na whai e le mele, o tupu e le mele i lona o lama. O le mua o lona tō whāna te le i loa,
E tangata e winga whapea I le lalolani. O te lea tua ina fo I a kopo. Malasela. Mātua o le tamale nei, le whapele pele I a te ia. Au le pointe pitu sili o na tau. Po alawa mea tutupu le tamale nei. E le tulafo ina lawa le tua o ia. Ulmana tulona lua. E le tupu o e se vanga nā o e alu ese mai lo sisi o manga masani. The second idea is you can't grow if you remain in your usual and customary surroundings. You have to get out of Dodge. We need to get uncomfortable. We cannot stay safe. We dare not stay in what we know, but we have to launch out, to try to get out more often, to try new things. I have an eye on our young people, those young people who dare to leave home and go away for college or military service or what have you. Because I know they're exposed to different parts of God's world. And I even feel it myself when I travel. I become alive. I open up to new adventures. And if you believe that God is always with Joseph, and by extension, God will always be with you, then why play it safe? Why stay home within your own construct? Why not launch out into the world and take calculated risks? Why not? Why not see what you can do now that God is on your side? Pio le wala au lea na wala wina I Abramo o I ulo I Kaleteia. Wala wina foi lea na wala wina I Jakopo, e toi fo I rona aina. O mai foi o tātou tua a matangata Samoa I le nei atunu. O le tani foi tau lava I le wala au ale nei atasi, o le wala au ale tua. Tulo nau o malau aina, me pele I te oe. Me masani ai, ai alu le nuku e whaimo oe ma lau whanau. I pawale se senga Abrahamo me Josefa o na sa whamalo sie Josefa. Leo te mafo whau I tangata uli. Na mai le system I nei e whapolonga I le whainga whatoanga. Ia mea atasi. Le tu la fuina I tatou e le tua. Had Joseph never left his father, his family, his brothers, he would never have been a savior for his tribe. Joseph discovered a few things from living in Potiphar's house. He got to know his master and his relations to the king, Pharaoh. He learned administration, why Potiphar is the cut above from everything else. How he was able to marshal the resources, how he was not lured by debt. He was able to help Potiphar keep his word in the kingdom, and as Potiphar became prominent and trustful member of the kingdom, so did Joseph become a prominent slave in Potiphar's house. He wasn't just working for a paycheck, but he was learning the business from his master. There were many slaves at the time just doing just the very minimum, never getting too involved in the business because that's not my job, for whatever reason. But Joseph slaved well. He learned more than his paycheck. He learned the business of Potiphar, political system, and that's why he ascended. What's the alternative? What's the alternative? Lea leisi tā ngā tātou ma whaina whai pe a whapea tātou te le. Tau sisi I se whasilina. Tātou le tau ma whai e whasili atu le mea o maua nei lo le mea na tātou.
Pia o le tali o le oti. A whai tātou te le tutupu. A whai e le whaao popo. I lo tātou I loa ma lo tātou I ite o le whina ngalo o le tua. Pia o na oti e leo I tātou. Pia o le lepa fo ele le tafe ma iai le vai o le to e latu I fafo. O septic. Ta milo e le aise taulanga whamoina e pe o le tangata e alo I tūtasi le waa. Te talo le whailaunga o nei whapeina I tātou. Ta one tātou tau ma whaipe e whale ni me fōu le tātou soifua ma le ola I lewa yaso ma lewa yaso. E whaali fōu mai ai le nganga o le tua I loa nganga o loa ngā lala I le whamanuianga mai le tua. Le tala I le whengainga fōu whamai ualu le li I turo masaitonu o nuku o tangata whapapau le tangata Israel. O inana la whenua I e mal whawhine kanana lea, whawhine o nu ese. Palmala au whamai leli ie le alo tabita, se alo whamai se utama a leanga I le mai. Ia, ona whai atu ala I o le li le fe aveai ne a Samaria ma Iuteia. O te lei sau mo ma moe istangata, e na usau ana le ma moe a Israel. Ana le alula le li I turu ma se tonu le maua ia le whapoponga lea, le tala lea ma whaitau I te ako. Le ua lua afe tau sanga, talu ona I na tātou kanona. So you have to launch out to foreign and new territory. See that story that we read from the Second Testament. If Jesus had not gone to foreign territory, he would never have encountered this reality that has now informed our ministry. It's like a Samoan pastor going to a Palangi community, and a random Palangi person comes up to the Samoan pastor asking for help. Does he say, look, this is just for my Samoan usos. You go with your own people. You see, that's what Jesus started to say. This is what he's familiar with. And he was sincere about it. But it was only when she insisted, only when she manifests this display of courage, this display of faith, that even though her identity is different, miracles can happen in her life. And only when she exhibited that, when Jesus said, I have never met in all of Israel faith of such magnitude. And then he turned around and healed the woman's daughter. Ana le alu ale li I atunu ese. Ele whatufungaina o ia ele nei whatufunganga. E o ai tangata whapopau ma tangata ese le lofa la mea I o le tua. Se me faule nā mo ia. Ai se a lenga e na latu ai ia ma lo nā mautinoa. E leo mā moe o nu ese na sawai. Le wala awai a le atua mo mā moe o sea Israel. Ia pangale o whamalosi ale nei tina. Toso lava lona pito ofu. Whaaso e sā I a te ia ma le oso. Nei ua nei loa I le lii le manatu muli o tātou lau. Ia e loa le atua I tangata ese. Third and final point I wanted to make today is recognize the divinity of God in others. Ele o tangata uma e ero lato winga le ai. Whamai le li I ani ko temo, o tangata ai ana whana nau mai le tino lama. O e whana nau mai le nganga, o le nganga lama. A whapea o oe le tino e te fialu le marofa le nganga. Taula ona whanau fōwina oe. E te tauna e a mio whalenganga. O le alawa I whea le
leo o le whaletino e sa ili lava po le ale nganga o lo i tua. O i nā lai a vea i oe ma tangata o le malo le tua. Tawa tato i loa le tua i tangata ese, ai leo tangata ese uma foi. Lato te i loa le melea, tala noa i ai le li. Ai ei a tangata, te i loa le leo tangata o le tua. Ai mafuta atu iai, ona ia te koe leo le mawhana whana. E pena iai le li i le aso le nā. Man marale fine. Whamea ia lantama. Tina ngawhatu iai Yesu mauna soko ai vili lava le mea. The divinity o le tua i le neiti nā. Nei u lava ina wa aia tudeli o le aila. O le tangata whale nganga le tangata leo. Ia ona toa i leo le inati. Leo tātou tala noa iai. I le neitai au. So ile manatu a tātou wō i le larolangi le neiva yaso i whapeina o na tātou whaia. Tātou sa ili le tua i tangata ese. Al me tauna whaipo mua i tātou i a tātou talia o lo i a i tātou le tua. Tauna mua na talia i tātou o tangata whiwhilia le tua. O tātou wā mio e whoi. O na tātou i loa i lea o le tua istangata. Se per mena nana i loa i Iosefa i le whale o Potifara. E fōi a te ia le aina. O lona tūlanga fōi o le polonga. Ena i te lava Iosefa, a whapea i aise tua o manuia. O le pe o maua e Potifara. Le o iei ana tupe e whatau e lana polonga. Le ngata ia te ia o isi polonga na lato polonga fatasi. O nei loro la ia Iosefa ma i te se pei lava. O lo i nei le fina ngalo le tua. Ia ona amata rola ia ona. Ta pena. Se ia mai ale mele nasa i o whatetai ia. Ue loe Iosefa le pale ngai o Potifara ma Pharaoh. Na ele mena tupu pe ona sila fia o tua ina ele to lua Potifara Iosefa. Ya le ma fai lava ona me ese le mele nei o i loa le le Iosefa. Ele tu lafo ina o ia ele tua. Ia o le fesili e fai malu i mo tātou le neba yasu. O le a launa, o le a lau fai i le ni tama. Ia o le nā. Tātou te tutono lo au fatasi le tua mai tātou. Tu sapo le ale ngā mao le tango lima. Alo i nei le tua. Na tātou whamalosi le o atu nuku ese. Whawheloa i mea fōu. Nāro ta oto e whatukunga sidi mo tātou. Ia mana mea muli le nā. Ia tātou i loa i a istangata. O ta oto e le fina ngaro le tua e ese mai ma tātou. A whapela wa tātou te lilifa i le fina ngaro le tua. Rona manuia e uti o tātou a inga ma tangata te to tasi. I whengo fia lava na tātou i loa le tua i tangata ese. Tala muli. O te whalongo pēa i le uso leo lo ta matala tangata na lato ngā lue fantasi. Uso lo ta maa ngoi ia niu mea. Fita Samoa i asola na sarolealu nevi. Di taia mai le nevi o na whailola ngā luenga McDonald Douglas. Sanga lue lai le kalesia lea tu iofu fuisia. O le tala e whapea o le kalesia lona lua a Samoa lea. Ese mai nei lo le kalesia i Sutonu i San Diego. O tala lafa me o tangata e ese ale take charge fo i le anko leo au niu mea. O tangata i le poi. O tangata i fifie whatontonu tangata. O le tuwhatunganga na i maua mai le military. Ino tala noa le ilo na fini masina o mawai. Na umawai lea le mea o lo lango mawai i siona tamā.
also cemetery I a tātou. Pai aso o mawai na mao e matina e asilo na tunga mau. Ono mori mawina leo na tausanga whanau, a whaiva se lau mua wha. O tausanga whanana whanau e lukta maa. A malesi koi anko. O le winga o lau tawa. E tasi apek whanau na mai tangata nei. Eo e. A ono tausanga maliuna, o le a whaiva se lau fitu wha. Ina o 5 se furu tausanga o na soifua. Ele tele tausanga na ngalua e tangata. Ai sa tele ni ngā luenga na o whalongo ai o whai e ia mo le kalesia. Le kalesia lea sa i lunga o whikarua. Leo ta whea ne o le toiese community Samoa i nā. A moste mi awa noa e driver tuai o lo iai pēr le maru o le tua. Na kōpano o no soifua ma le ola o tangata ia. Na momo atu ia i tātou. Ana nofo lava ni mero lato ainga i orosenga. O ina i loa. Whai o ia ma tangata anga malu ma se matai whamomoina. Ena o whaila na whiwhilinga e sau i nei. Whaila na whiwhilinga e autowa ama i nei ma tautō i le malo. O inana mauai e ia isi whaatufunganga. E le i mauai tātou i Samoa. E una foko maho whau i le. Soifua ma le ola o le nei tangata. E leanga o ia na awatua tupe na wha o ngai lo ta mai New Zealand. O ia foi na awatua le piwiki, le ta avale Amerika, na wherua i e lo ta maa, au whaia o ngai mangua. Oni niu mea, un tangata nalo whimana mia le tātou generation, and I wonder if the spirit of these uncles and ancestors that settle these hallowed grounds in our community is even existing in our young people. And that's the challenge for all of our young people. We need to go down to the grave and recover this spirit that was in our ancestors, this spirit of getting it done right, getting it done right on time, so that we can build the next scaffolding of blessings for our people. Yana tātou whai ule nei, sounding like the best te ina i tātou ele office, a special choir. Be still and know that I am God. How beautiful it is to know that I am loved by you, Abba Father. To hear your sweet voice say to me, you are mine and I am yours. Your grace comforts me. Your love
pese filia tu sa fo te pena ina o inga ma le tua I mo pelo to si fo malei fa tai fo tanto kalesia fa ma simai. I want to extend our gratefulness and heartfelt thanks to those who are participating in our service online. And I know for whatever reason you're not able to visit the physical location, but one of the insights that I got from this funeral in Washington is that there are relationships that are maintained online, but when there's a call to come, they come. So it's a real thing that you're participating in this community. And it is my prayer that when the call for everyone to come goes out, that you be able to come and feel at home here. Yeah. Pero now, I'm there enough. Alatu ia fasislang atatu felo tusi putini tatu fono pe mai ia le tapu inga ia ia tele ia ngā mengon ni me yaso amataina la tatu fai o le tapu. Let us pray. We've come to the end of our service, and now it's time to go out and manifest these ideas in our lives. We ask that you give us the courage, the boldness, the stick-to-itiveness, so we can be good witnesses of your gospel this week. Mato o ele si uio le ni tapo inga. Mato staro le li e vema fatu e paui le leo mato loto ma mato whaalomo. E tupu maola ma e fua mai ni fua sitele. Ala mato tupua. E tuma mai o mato lunga le lofa tu no tele o Yesu Kristo o mato ni whaola. Lofa mututi vale o le tua tamama. Na mafutanga le motusia malo o nganga pia. Gai mato lea malau whanau le ulani awa. Neo i whakapau la